Zdravo svima, Amar Tofo s vama, dobrodošli na moj YouTube kanal, današnju recenziju. Danas za vas imam veoma interesantan uređaj. Digitalna video kamera 2.7K rezolucija, Wi-Fi podrška 30 megapiksela, touchscreen, zaslon i mnoštvo dodataka. Ova interesantna digitalna video kamera kupljena je preko platforme wish.com, mene je koštala 150 maraka. Ne znam jeste li ranije vi uzmali neke stvarčice preko Wish-a, ja jesam, razlog je što su izuzetno jeftine cijene proizvoda koji se mogu pronaći na toj čuvenoj platformi. Tako da, pored ove video kamere, ja sam ranije kupovao neke stvarčice kao što je Ishin 58 drone. Jedina mana je izuzetno dugo vrijeme čekanja isporuke. Od dana narudžbe do isporuke ja sam kameru čekao neka 3,5 mjeseca, a dron sam čekao čak 7 mjeseci. No na stranu sve to, kamera je konačno isporučena i evo šta nudi ova digitalna video kamera. Uz ovu video kameru isporučuju se veoma interesantni dodaci uprkos njenoj cijeni od 150 maraka koju sam ja platio za nju. Tu je zaštitnik od oštećenja prašine, manje lećo ili lens, veći širokokutni lens ili lećo, daljinski za kontrolu ovog video uređaja. Jedina stvar je što baterija koja se nalazi u njemu je istrošena, tako da trenutno ne mogu koristiti ovaj daljinski da kontrolišem ovu digitalnu kameru. Sve ove stvarčice se lijepo skladište u ovoj malenoj torbici koja je došla uz uređaj i tu je veća torbica za skladištenje same digitalne kamere. Kada je u pitanju sam uređaj, na vrhu se nalazi montiran mikrofon za snimanje zvuka koji je trenutno uključen. Mikrofon se spaja sa stražnje strane ove kamere. Jednom kada se kamera tako reći pokrene, čućete onako malo bučan sound. To znači da je kamera trenutno u operativnom stanju ili radnom stanju. Kao što sam rekao na samom početku ovog videa, kamera je opremljena touchscreen zaslonom osjetljiv na dodir. Ukoliko kliknemo ovdje, imamo neke postavke kao što je movie rezolucije gdje možemo vidjeti dostupne ili raspoložive rezolucije video kvalitete. Ja sam odabrao 1080 piksela 60 frameova po sekundi, iako uređaj može proizvesti video zapis 2K rezoluciju, ja isti nisam koristio. Pored ovog, touchscreen zaslona, na vrhu se nalazi taster za zoom in, zoom out. Pored njega se nalazi ovaj mali OLED taster koji pritiskom proizvodi fotografiju, ili slika vašu okolinu, i sa strane se nalazi drugi taster sa ovim crvenim krugom u sredini koji kada se jednom pritisne započinje snimanje željenog video zapisa. Napomena za snimanje ili spašavanje vaših fotografija video zapisa, uređaj zahtjeva SD karticu. Unutra se nalazi microSD kartica 32 GB kapaciteta i baterija 1500 mAh 37 V. Takva baterija ovaj uređaj može pogoniti neka 2,5-3 sata maksimalno. Meni je trajala 3 sata, tako da to su nekakve tehničke specifikacije ovog samog uređaja. Idemo do kratke promo reklame i brzo se vraćamo nazad. Looking to buy various goodies for affordable price? Then look no more. At gearbest.com you can buy everything you want at damn good prices. With us you can buy fashion clothes, computers, tablets, computer components, home appliances, consumer electronics, 3D printers,
drones, smartphones and much more. With more than millions of products and satisfied customers, register today at gearbest.com and start your own online shopping adventure. We are gearbest.com. Quality, affordable, fun. Kada je u pitanju sama namjera ovakve digitalne kamere, vjerovatno se pitate gdje se ista može koristiti. Da li se može koristiti za YouTube, vlog, za izradu video materijala i vlogova za vaš blog ili web stranicu? Moj odgovor je pozitivan, itekako da se može koristiti. Ono što sam ja primijetio tijekom korištenja ove video kamere da je audio, zvuk i video snimak poprilično zadovoljavajuće kvalitete. Nemojte me pogrešno razumjeti, nije ovo profesionalna video kamera kao što je brand Canon, Sony ili neke Toshibine video kamere, ali će uprkos cijeni proizvesti izuzetno zadovoljavajuću kvalitetu fotografije i video zapisa koje vi možete kasnije obraditi, spolirati za vaš YouTube kanal, website ili vaš blog. Dakle, poslužit će itekako u te svrhe, naravno dok ne budete financijski, tako reći, financijski sposobni da si priuštite profesionalnije video kamere. Evo kako kamera izgleda kada se u potpunosti montiraju svi njeni nastavci i kada se ista montira na ovaj tripod kojeg sam ja također uzeo preko Wish platforme. Kada je u pitanju kvaliteta video zapisa, pogledajte kako izgleda video zapis snimljen upotrebom ove video kamere. Ovo bi bilo sve u ovom video prilogu i ovoj recenziji. Ukoliko vam se ovaj video dopada, ostavite vaš like, shareujte ovaj video na društvenim mrežama, pokažite podršku ovom kanalu, stisnite subscribe button, to vam pomaže mnogo da pravim ovakav i sličan video content u narednom periodu. Ovo je sve od mene za danas, mi svakako vidimo u naredni put, do gledanja i doviđenja.